veliki pozdrav. Zamolit ću te da se smestiš udobno i zatvori oči. Duboko udahni i izdahni. Pusti da se telo polako opusti. Prati kako svakim udahom i izdahom postaješ sve mirniji i opušteniji. Sada polako stisni pesnicu na ruci. Sve jače i jače. Koliko jako god možeš. Kada već ne možeš jače da stisneš, opusti pesnicu i stisak. Opusti se. Dozvoli da ti se prsti opuste u potpunosti. Sada pomisli na neku situaciju preko koje ne možeš da pređeš, ne možeš da je otpustiš. Proživi kako ta situacija i to sećanje utiče na tebe. Osjeti koji su to negativni osjećaji koje imaš u sebi. Koje su to misli, osjećaji koji te blokiraju. Sada polako udahnite duboko i polako izdahnite. Sa svakim izdahom sve ove negativne misli i osjećaji odlaze i nestaju. Tvoje telo je i dalje opušteno, a duša u miru. Postaje sve mirniji i opušteniji. Opusti se, udahni duboko i polako izdahni. Sada stegni mišiće na celom telu. Stegni ruke, zadnjicu, noge i na kraju i lice i vrat. Sada ti je svaki mišić stegnut. Stežite koliko god možete. A sada se opustite. S ovim opuštanjem svoga tela sada otpušta sve negativne osjećaje koje imaš u sebi.
Opusti se. Pusti da se svaki delić tvoga tela ponovo opusti. Sada zamisli da ono što te muči i ograničava u tvom daljem rastu i napretku postaje deo tvoga tela. Osjeti kako ovo ograničenje steže i ne pušta te da se razvijaš. Sada sa ovim mislima u glavi ponovo stegni svaki mišić tvoga tela. Stegni ruke, zadnjicu, noge i na kraju i lice i vrat. Steži koliko god možeš. Ako ne možeš više da stežeš, opusti se. Opusti svaki delić svoga tela, a samim tim opusti i otpusti ograničenja koje imaš. Posmatraj kako se to ograničenje korak po korak udaljava od tebe i postaje sve manji i manji. Tvoji mišići se opuštaju, postaješ miran, opušten, relaksiran i rasterećen. Odmorite se malo u ovom stanju i uživajte u njemu. Diši duboko i udahni tu rasterećenost u svoje telo i posmatraj kako se tvoje ograničenja kreću daleko od tebe. Ta ograničenja više nisu tvoja, nisu deo tebe, ne trebate jedni drugima. Sada posmatraj sebe kako funkcionišeš bez ograničenja. Slobodan, rasterećen, bez strahova i srećan.
I polako, kada bude spreman, otvorit će svoje oči i osjećat će se lagano i rasterećeno. A ja ti želim magičan dan.